салом аз Тоҷикистон. Салом аз Корея. Акай Раҳматулло, шумо чӣ ҳол доред? Кор, зиндагӣ, дарсҳо ҳама хубанд? Шукронаи Худо ҳамон аст. Шумо чӣ хел? Шукр, мо ҳам соз. Доир ба таҳсил дар Корея суҳбат мекунем. Мгм. Биёед пешакӣ маълум кунем, ки шумо чаро махсус Кореяро интихоб кардед ва чӣ гуна рафтед? Ман дар донишгоҳи омӯзгорӣ дар соҳаи англисии кореягӣ таҳсил доштам ва соли 2022 аз тарафи ҳукумати яъне Ҷумҳурии Корея яъне барои таҳсил ба Корея даъватнома гирифтам. Барои ҳамин меомодагӣ шудам ба Корея. Ҳамин даъватнома чӣ хел пайдо шуд? даъватнома ин ҳар сол ба тамоми дунё Корея квота ҷудо мекунад. Аз ҳамон квота якташ мандағалтид. Ҳамон раванди дар квота, яъне квотаро ба даст овардан чӣ хел буд? Яъне шумо забони кореягӣ омӯхтед? Ман аз синфи 11 корейск мехондам. Баъд университета хондам, бо чӣ мегӯянд иловагӣ хондам. Ба ҳамин чиз уже омӯхтана сар карда, баъд 2022 барои ҳамин квота ҳуҷҷат супоридам ва маро қабул карданд. Рости ин квотаро ҳар кас ҳам гирифта наметавонад, барое ки барои ин квотаро гирифтан бояд аз синфи баҳои синфи 9, 10, 11 бояд нағз бошад барои бакалавр. Агар барои магистратура супордан бошед, баҳои дипломи бакалавр бояд нағз бошад. Яъне IGPA ҳисоб мекунад, 100 балл минимум 80 балл бояд бошад. баъд дастовардҳо мегӯянд бо ягон сертификатҳо ҳамино ҳам плюс мешавад барои ҳамин квотаро гирифтан. Донишгоҳи омӯзгорӣ нотамом аст ҳозир? Нотамом аст ва академиски карда монда. Чанд сол пас шумо бармегардед? Ман соли 2027 моҳи феврал насиб тамом мекунам. Аз ин ҷо кай рафта будед? 22. Яъне як сол курси забономӯзӣ мехонед, 4 сол ихтисоси худатон, яъне бакалавр. Донишгоҳи омӯзгорӣ чандум курс будед? Ман сеюм курс якум семестра хондам, баъд омадам да инҷа. Яъне 2027 агар биёед шумо аз нимсолаи дуюми сеюмкурсӣ сар мекунед. ҳамин хел мешавад насиб. ихтисосатон чи аст дар он ҷо? ҳозир дар ихтисоси медиа и визуальная коммуникация мегӯяд. ҳаминҷа хондастам. маъқул аст охир? беҳад маъқул. Яъне бисёрам шавқовар аст. шумо як соли забономӯзиро аллакай гузаштед, ҳозир акнун бакалавре. ман як сол забономӯзӣ тамом карда, ҳозир бошад курси дуюм якум семестр. Тоҷикистонда аз тарафи университет чӣ мекунад, маълум мекунад ки шумо кадом фаннуро мехонед. Масалан, шумо ҳамин соат дарс доред. Дар Корея бошад, худатон интихоб мекунед. Ман ҳамин соат ҳамин фаннро хондан мехоҳам. Яъне агар система Америкаро донед, ранги ҳамин система Америка. баъд душвориҳо бошад. ҳозир ман дараҷаи забондониам камтар баландам бошад, бо танқис мекашам аз забоннадонӣ. Барое ки чӣ мегӯянд, китобҳои ба кореягӣ бисёрам душвор навистагӣ аст. Барои ҳамин камтар душвортар. вақте ки шумо имкон доред худатон касбро интихоб кунед, дарсро интихоб кунед, шумо дар як ҳафта чанд соат дарс мехонед ва кадом дарсро интихоб кардед? Ман ҳозир бисёртар ҳамин компютерная графика қатӣ программирование интихоб кардагӣ ҳастам. ҳамино ба ман шавқовар аст. муносибати омӯзгоро бо шумо чӣ хел аст? омӯзгорои хориҷӣ ҳам ҳастанд ё ки фақат кореягӣ? омӯзгорони хориҷӣ ҳам ҳастанд. ҳозир ман дарси англисиram дорам. аз Америка профессори наст. То ҳозир ягон профессор набуд ки ба ман чӣ мегӯям муносибати дағалонда карда бошад. Лекин семестри гузашта як профессор буд, камтар муносибаташ хуб набуда. аз донишгоҳ хориҷ кардед?
نه 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 من خودش رفت. چگونه استیپендیا دارد؟ مسئله خوابگاه چقدر است؟ مسئله خوابگاه، من در خوابگاه نمیستم، خودم یک خانه گرفته، یک خانه. مسئله стипендия бошад, асосан ин программа барои аввал страховка, пули страховка медод, яъне пули суғурта, пули яъне барои университет медод бо пули ами моҳона. Мгм. Ҳозир бошад стипендия, страховка ҳардуша якҷоя кардану бо плюс университет медиҳанд. Яъне шумо ягон сомон намесупоред ба университет, бо моҳона стипендия мегиред. این استیپندیاگیری از کی شد؟ از کدام سال؟ Аз ҳамон омадагӣ. به حساب میانه یک ماه چند است؟ چند دلار؟ доллар қати ба ба пули кореягӣ 1,130,000 вон мешавад. Ба доллар ба фикри ман 800 доллар. اجاره چقدر است مثلا؟ اجاره قیمت؟ иҷораи хонаи ман 250 доллар дар як моҳ. چرا شما در خوابگاه با دیگر دانشجویان نویسیدین مخصوص تنهایی را انتخاب کردید؟ Ман дар хобгоҳ зиндагӣ карда мехостам, лекин шароити хобгоҳ дидам на аст. Лекин дар як хона се кас, ман дар як хона се кас ба фикри ман зиндагӣ карда наметавонам. Бо масъалаи ошхона, барои ҷои овқотпазӣ набуд. Ман аз берун ки овқот намехӯрам, худам мехӯрам, барои ҳамин монда як хонаи ошхонадор дар кор буд. اجاره یافتن دشوار است در کره؟ Не, инҷа чӣ мегӯянд, ҳамин офисҳо ҳаст, хона ёфта метиҳанд, лекин ҳаққи хизмати вайро ҳам метиҳад, вайро тез ёфта метиҳанд. مسئله خورد و خوراک چقدر است؟ شما پیشتر گفتید که من نمیخرم نمیخورم، یعنی خودتون آماده میکنید؟ Барое ки инҷада чӣ хеле ки медонед, давлати мусулмонӣ нест. Ман مهم. фақат гӯшти хӯрам, яъне гӯшти гов, гӯшти мор, гӯшти дигар чиз, яъне ба тарзи ҳалол куштагӣ нест инҷа. Барои مهم. ҳамин ошхона, яъне магазинҳои узбекӣ ҳастанд, онҷа рафта ман гӯштҳои ҳалол харида, خودم بازاری کرده در خونه پخته میکنم. اگر خوراک پزید کدام نمودی خوراک رو میپزید؟ من هر خیل از یمی یوتیوب میبینم، کدومش نغز باشد نگاه کرده پختم میگیرم. شما از خوراک شام خوردید؟ ولی خوردم. اه، چی خوردید؟ یعنی چی پختید؟ من شوربا پخته. خوراک های مادر رو یاد میکنید؟ البته سالی گذشته تابستان چند اومدگی بود، بسیارم خوراکای با مزه پخته داد. و همچنین کم کم آموزاندن خیلی پذیرند در کور بچه. آه، من تو را آموخت که من تو نپختم تا حاضر. در عموم نرخ و نمود چقدر است برای خوراک، برای لباس؟ либосо инҷа бисёрам скидкаи калон мешавад, арзон, лекин нархи хӯрока камтар қимат. وقتی که شما تصمیم گرفتید از دانشگاه آموزگاری یعنی آن را موقوف گذارید و کره جنوبی بروید، من مهم. نظری یا که فکری پدر و مادر چی بود در این؟ یعنی ماندن روید یا اینکه گفتن بچم نرو؟ من چی خیلی بودم این. росте ба ман иҷозат доданд, лекин гуфтанд ки ин қадаре ки дар пединститут, яъне дар донишгоҳ гузорӣ хонди, чӣ мешавад, ҳамина ман фикр дорам. гуфта ҳам хеле гуфтанд, лекин барои рафтани ман ягон хел чӣ накард. و حاضر که شما 2 سال شده لکه در کره هستید، ҳа 2 сол. چی فکر دارن؟ یعنی از آنی که شما را اجازه دادن رفتید پشیمان نیستن؟ не пушаймон нестам, лекин мегӯяд ки тезтар тамом карда биё ки ёд кардем та. وقتی که سال گذشته مادرتان شما رو خبرگیر رفت، یعنی کره را دید، دانشگاهتان رو دید، شورباپزیتان رو دید، چی گفتن؟
карьера дид, донишгоҳ дид, лекин авқот хизмат надид, барои ки худашон тайёр кард. یعنی Гуфтанд ки خوبند، راضی‌اند، تمام، یگان مشکل نیست در این مسئله. не, пеша омадан рости ҳамин дар ҳамин чӣ хел шароит зиндагӣ доштам, бисёрам чӣ мекард, интересоватсия кардагӣ буд. Вақте ки омадид, чӣ мегӯянд, дилашон хотирҷамъ шуд. اختصاصی که انتخاب کردید این بسیار مهم است. به قول از جمله اختصاص‌های بزرگیر است، بیکار نمیمونید. چی سبب شد که شما مخصوص همین کسب انتخاب کرد؟ барои интихоб кардагиам ман асосан барои ҳамин тайёр кардани видео бисёрам интерес доштам. Баъд ман фикр мекунам ки ман ҳамин аз давраи мактаб то давраи донишҷӯӣ фақат забон омӯхтагӣ ҳастам. Забон. Ман гуфтам ки ман ягон чизи нав омӯхтан мехоҳам, масалан программирование, ягон чиз дигар. Барои ҳамин камтар ба ман интереснитар буд ҳамин чиз, барои ҳамин интихоб кардам. ҳозир ихтисоси ман ба чанд гурӯҳ тақсим шудагиам, масалан программист, дизайнер бо ҳамин видео монтаж мекарданӣ. ҳозир ман ҳамин дуташ интихоб кардагӣ ҳастам. Якташ видео монтаж мекарданӣ, якташ motion designer, яъне ҳамин компютърни графики қатъӣ ин дизайн тайёр мекунем. چه خیلی است نقشه ها بعدی ختم؟ ҳозирашда ман ба фикри ман баъди хатм кардан Тоҷикистон рафта нестам. Ҳаминҷа чанд сол кор карда, мумкин баъдтар рафта, махсусан дар сафоратхонаи Ҷумҳурии Корея дар Тоҷикистон кор кардан мехостам. Баъд ман фикр кардам ки аввал вақте ки ҳамин Кореяда хондастам, баъди хатм кардан камтар кор мекунам, баъд ба Тоҷикистон рафта زندگی میکنم. گفته فکر کردم موندم حضورش. به تاجیکستان بیاید از روی اختصاص کار میکنید، موشن دیزاینر یا اینکه ویدیو ساز و یا که با کاری دیگر میگذارید؟ من حاضر نقشه هم در سفارتخانه کار کرده، مرکزی آموزشی همین دیزاینر یگون چیز دیگر شده. دو چیز در تاجیکستان. در تاجیکستان مسئله دوام تحصیل چقدر است؟ یعنی بکالور میخونه تمام یا اینکه در کره استاده ماجستراتور هم میخونه؟ ممکن من ماجستراتورا خونم لیکن در کره نه، ممکن در یکون دولت‌های اروپا یا کانادا یا امریکا. برای چی در کره نه؟ برای که من اینجا رو زندگی کردم، دیدم یکون دولت دیگر رو دیدن میخوام. در مسئله اینستاگرام شما نو فعال شده است در اینستاگرامی، معلوم است. چه تصمیم گرفتید که باید شما حتما اینستاگرامتون فعال کنید و ویدیو کنید؟ اساسا من کردن نبودم، لیکن اختصاصی من همین است، همین چیز است. برای همین برای بسیارتر یاد گرفتن، همین منتج بسیارتر یاد گرفتن، من همین تصمیم گرفتم که اینستاگرام یک تا بلاگ شده. اساسا مقصدی من فقط درباره کره معلومات بود. حاضر مقصد و عالی شدم برای که آدمانی خودمان بسیارم کریده اینترساوت نمیکنند. اگر شما در دانشگاه آموزگاری میخواندید، یعنی حاضر میخواندید، ما از شما امید داشتیم، یعنی تا یک اندازه امید ما است که مثلا اکای کرامت‌الله در دانشگاه آموزگاری میخواند و آینده معلم زبانی کره‌ای میشود. لیکن وقتی که اینجا را موقوف گذاشتید، کره رفتید، اونجا کسب‌های بسیار زمانوی آموخته شدید، امید ما کلانتر شد و وقتی که امید ما کلان شد شما از ما قرض قرضدار به معنی که اکنون امید رو باید شما بیاید برآورده کنید. با مقصد این گپ‌ها رو من میگم که شما همین دو کسب که انتخاب کردید خوب خوانید، اکنون بیاید برای اینجا خدمت کنید. همین خیلی هست؟
ҳамин нақша аст, яъне ҷавонони давлати худамонро камтарам бошад, чӣ мегӯяд, пешрафта кунем, ҷаҳондида кунем.